Jou kind kan sy geleerdheid nog by die skool agterlaat. Sy opvoeding sal hom vergesel tot in die graf. En ek sal graag wil herhaal, jou kind kan sy geleerdheid nog by die skool agterlaat. Sy opvoeding sal hom vergesel tot in die graf. Ladies and gentlemen, we are here to honor those pupils who have given of their best throughout the academic year. Superintendent van onderwys, meneer Beste, mevrou Beste, ons onderburgemeester, raadslid Clark en mevrou Clark, Reverend and Mrs. Kohler, voorsitter van die bestuursraad, meneer Koos van Rooyen en mevrou van Rooyen, ander gaste, parents, boys and girls, welcome to this, our academic prize giving of 1991. I see also that we have some members of the Chinese community here, so I think it's but right to greet them in their own language. Huanin Ge Wei, Wei Bing Tan Jia, Woman De Ban Jiang DNA. I make no apologies for my pronunciation. To begin the proceedings in a suitable manner, I would like to ask Reverend Kohler to do the scripture reading and prayer. Thank you, Reverend.
small Parent Teachers Association meeting tomorrow. Oh, said his mother, not particularly interested. Yes, Ma, it's an important Parent Teachers Association meeting. Oh, said his mother. Yes, Ma, you must go. So the mother said, but my son, why must I go to this meeting? After all, you say it's a very small Parent Teachers Association meeting. The boy said, yes, Ma, but it's for you, me and the headmaster. All right, I now call upon our headmaster, Mr. Van Carler, to give his annual report. Onderwijs leer van mevrouw Bester, raadslid Clark en mevrouw Clark, meneer Van Rooyen, voorzitter van de bestuursraad mevrouw Van Rooyen, Reverend and Mrs. Kohler, other members of the Management Council, PTA, parents, staff and pupils. It is indeed an honor and a pleasure to welcome you all tonight. Tonight we are gathered together to honor those pupils who have excelled academically. Het is toch nutteloos om je lig onder 'n emmer weg te steek of om vir 'n mooi meisie in die donker te knik. Daarom moet ons vanaand erkenning op 'n luisterryke wyse aan ons presteerders wil gee vir 'n groep mense wat self elke reeds groot hoogtes in die lewe bereik het. The ethos and culture that exists within the school is a very positive one in which the pupils are allowed and encouraged to develop and perform. And I thank the parents, the staff, the prefects, the matrics, and the pupils themselves. To see how well Mr. Master of Ceremony, Mr. Van Koller, Mrs. Van Koller, Mr. and Mrs. Clark, meneer Van Rooyen and mevrouw Van Rooyen, other distinguished guests, ladies and gentlemen, boys and girls, it's really a privilege for me to be here to speak to you tonight. Ek dink ek het by elke skool in Wuppertal al eens opgetree en ek dink dit is een van die laaste skole wat nog nie opgetree het. Daarom is dit vir my 'n groot eer. I want to compliment the principal on his report and on the school for their various successes. May I also take this opportunity to thank Mr. Van Rooyen and the Management Council for the hard work they are putting in for this school. I can assure you as parents that they are rendering a service on your behalf
which I can only compare with the best I've seen in my teaching career. They are always willing to help where they can, and I have the highest regard for their continuous effort for the well-being of Newcastle High School. Die jaarlikse prysuitdeling is seker een van die natuurlikste, die mooiste en die glansrykste hoogtepunte in die bedrywighede van enige skool. Dit is die oomblik waarop eerlike arbeid bekroon word, 'n ideaal verwesenlik word, erkenning verleen word aan die begaafdes, die begenadigdes, 'n mooi mylpaal op enige een te weg, op die lewenspad van enige persoon. Dis 'n kroon van bekroning wat jy bestig. Erkenning van verdienste, beloning en bekroning is soos 'n oase op die lewenspad waar naaiwer, miskenning en vergruising tans aan die orde van die dag is. Die strewe om uit te blink, om te presteer, is universeel in die mens en dit bly 'n verruklike belewenis voorhou. The world has only started for most of us. In front of you lie higher peaks, which you still have to ascend on your way to new goals and successes. Ek wil vanaand vra dat julle as seuns en dogters die oor van die gees moet draai na die oop paaie, na die son en die bergspitse, dat julle nie nou al sal verslaan, maar steeds vorentoe en boontoe, ja hoër en hoër na bo sal beweeg. I want to bring 4 mountain peaks to your attention. 4. That you as boys and girls must still ascend on your way to a successful future. Die eerste bergskruin wat ek aan u wil met julle bespreek, is die bergskruin van arbeid. Daar is niks wat die sieraad van menswees meer na vore laat kom as eerlike arbeid. Die eelte in die hand is dikwels die harde kos van die oester wat die parel in die hart verberg. Om hard te werk is om 'n heldedaad te verrig. Die pad na die kruin moet deur stof en sweet oopgekap word. Nie deur sloerwerk en sleurwerk nie, maar liefdesdiens in die hoogste sin van die woord. Want hy wat sy taak, ook sy doodgewone daaglikse taak, met liefde verrig, is vinnig besig om te vorder na hierdie vreugdevolle werkplek. Gibran skryf, if you cannot work with love, it is better that you should leave your work and sit at the gate of the temple and take alms of those who work with joy. For if you bake bread with indifference, you bake a bitter bread that feeds but half man's hunger. And if you grudge the crushing of grapes, you crush distils of poison in the wine. Go to the fields and your garden, and you shall learn that it is the pleasure of the bee to gather honey of the flower, but it is also the pleasure of the flower to yield its honey to the bee. For the bee, a flower is a fountain of love, life, and to the flower, a bee is a messenger of love. And to both, bee and flower, the giving and the receiving of pleasure is a need and an ecstasy. Dis hierdie diensmotief, werk insig in alles wat jy hier sit. Hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog. Dit sal jou eer en dit sal jou omhels. Dit sal 'n lieflike krans gee vir jou hoof. Dit sal jou 'n sierlike kroon verskaf. Kan 'n mens ooit in die lewe 'n hoër en 'n kostelike prys verwerf? Die derde bergkruin is die bergkruin van leierskap. Hierdie kruin spruit hoog in die slag van die wind en is dikwels met sneeu en afsondering bedek.
Slegs vir 'n paar enkelende in elke geslag is dit beskore om hierdie kruin tot bo te bestyg en om heel voor die span te trek. Dit gaan gepaard met Dr. A.L. Coetzee, ex-director of education in Transvaal, once gave the following recipe for reaching this mountain peak. For you to reach the ultimate goal in life, you must, as on a vessel, clean the depths of your mind of the old weathered ideas of jealousy, of scandal, and fill them with that which is good, true, and beautiful, in order that an exalted spiritual order formed in your life, your body, and your affairs can be brought about, so that all things be renewed for you. Then the four winds of success will begin to blow and bring to you everything which is your own, from the north, the south, the east, and the west. Yes, your own home, your own church, will aid you in clearly keeping your course, to think the correct thoughts, and perform the right deeds. It is the view from the mountain of the hierdie bergspitse wil gaan beklim wat ek hier van vertel. Wat gaan julle keuses wees, seuns en dogters? Baie dankie. Thank you, Mr. Bester, for that very thought-provoking speech. Now, you children over here in front and over there, and those sitting on the side in front of the TV screen, where most children spend their time anyway, will remember or will have read or heard about Winston Churchill. Now, he to you is a name on a piece of paper, but those of us who have reached the naughty 40s, or about to reach the naughty 40s, or older, he will not just be a name, but he'll be a memory. And Winston Churchill was well known. He was the Prime Minister of Great Britain, and during the Second World War, he was known especially for his very fine speeches. But like many people, he had his little peccadillo, and his little peccadillo happened to be whiskey. He also, of course, like all famous men, had the odd enemy, and there was a certain lady of the time, a certain Lady Astor, who had very, very little time for Winston Churchill. And it so happened that of an evening, one particular ministerial function, after Winston Churchill had maybe a whiskey too many, Lady Astor went up to him and said, "Mr. Churchill, you're drunk." To which Sir Winston replied, "Madam, I may be drunk, but you're ugly, and tomorrow I shall be sober." We come therefore now to the prize giving, the reason for tonight's function. En mevrouw Bester zal u net naar de stad alsjeblieft. Ons kom dan bij die standaard 6 prijswinners, prize winners. Die eerste, Christian Skeepers, ontvang een certificaat voor academische vordering. Ze is al 2 aangewezen blijkbaar. Sonnet Hauptfisch, verdienstelijkheidscertificaat, Newcastle Bibliotheekse opstelwedstrijd junior afdeling, een meritecertificaat, die Sagmoed trofee vir belovendste musiekleerling standaard 6 en 7. En Nel Blighnet ontvang die meritecertificaat en een boekprys tweede standaard 6 albei media. En dan bij Christingen ontvang die volgende, eerste plekcertificaat, CSA 1,
Merite certificaat en 'n boekprys, eerste in standaard 6 albei media. Dank gedaan. Ons kom dan by die stand. Wel dan. And then the list in standard 7, Colleen Sutcliffe receives the following: first position certificate, standard 71, merit certificate, and a book prize, first in standard 7, silver, both media. Well done. Ons kom dan by die standaard 8 groep, prakties musiek. Ushi Leonard receives the following: first position certificate and a merit certificate. Karin Skien ontvang die volgende: eerste plek certificaat, Marite certificaat en die Lisette Lambert trofee vir beste musiekleerling in standaard 8. Sorita Pieters, Marite certificaat en 'n boekprys, tweede in standaard 8, albei media. Dan Chanel Kleinhans, eerste plek certificaat, Marite certificaat en 'n boekprys, eerste in standaard 8, albei media. Well done. And the first position certificate, 93. Charles Duplessis. Mariska Webb, die Azalea trofee, interieur. Mariette Deleu, boekprys, vertrek. Vivian Smith, book prize for biblical studies. Magdal Forster, book prize for English second language. And David Wong, the Standard Bank book prize for business economics. Hierop Hatton ontvang die volgende: Marite certificaat en die Kaartboek en boekprys vir aardrykskunde. Angela Walsh receives the following: merit certificate and the NCD book prize for home economics. Adrian Thompson, die AECI boekprys vir tegniese tekening en die Yscourt trofee vir tegniese tekening. Jackie Hughes receives the following: a merit certificate, the municipality bursary of 100 rands, and the book prize for biology. Leonie Hubert receives the following: a merit certificate, the Erasmus Book Prize for history, Old Scholars donation of 25 rands for music, and the music department's trophy for practical music. Well done. Charlene Kapp, Marite certificaat, municipaliteit vir R100 beurs, boekprys vir Afrikaans eerste taal, Kaartboek en boekprys vir wiskunde en rapportryers trofee vir wiskunde. Baie wel gedaan. Arie Kreer van ook baie pryse. Eerste plek certificaat 9A1. Marite certificaat, Eerste Nasionale Bank se bewys van R25 vir rekeningkunde, munisipaliteit se R100 beurs, boekprys vir rekenaarswetenskap, die Waal trofee vir rekenaarswetenskap en 'n boekprys, tweede in standaard 9 albei media. Well done.
now Tia Katsikoyanus. I got it wrong for 3 years, and I got it right. First position certificate, 91. Merit certificate, municipality 100 Rand bursary, book prize for English first language, book prize for Afrikaans tweede taal, book prize for German, the ISCOR book prize for physical science, book prize for history, book prize for arts, Raad trophy for physical science, book prize first in standard 9-9 both media. This rate should help start to earn library, won't she? Now we come to the standard 10 teen group. Jason Tomlin, merit certificate. Julian High, Stefan Sidier's trophy for faith and courage, P-Day 842 dinars. Salita Base, AECI boekprijs voor Bijbelkunde. Griesel, hoogste boekprijs vir dienste gelewer as onderhoofseun akademie. Pauline Nagel, hoogste boekprys vir dienste gelewer as onderhoofdogter sport. Monica Nelway, ACI Book Prize for Arts. Joanne Schwickard, Headmaster Book Prize for services rendered as head girl of the hostel. Heather Seeger, the Nedbank Book Prize for typing. René de Toy ontvangt volgende eerste plek certificaat, 10A3, en die Sanet de Wet trofee vir kuns prakties. Desselfree ontvang die volgende Merite certificaat, Karelbekend boekprys vir tegnies tekening, R50 donasie vir studiedoeleindes en die Fourie skuld vir tegnies tekening. Blijkbaar is 250, maar ek sal sê dit 50 toemaak. Strydom Tak ontvang die volgende Merite certificaat, hoogste boekprys vir dienste gelewer as onderhoofseun sport en R100 donasie vir studiedoeleindes. Elise Hurley receives the following Merit Certificate and the Headmaster's Book Prize for services rendered as Deputy Head Girl Academics. André Martel ontvang die volgende United Book Prize vir rekenaarswetenskap en dan die De Waal trofee vir rekenaarswetenskap. Nel Clark ontvang die hoogste boekprys vir dienste gelewer as hoofdogter, die Karelbekend boekprys vir aardrykskunde en die Geographia Dux vir aardrykskunde. Douglas Prince receives the following Headmaster's Book Prize for services rendered as head boy. Old Scholars donation of R25 for Afrikaans second language, Afrikaner Sekunde Dux vir Afrikaans tweede taal, and R100 donation for study purposes. Well done, Douglas. Neil van den Berg receives the following Karelbekend Book Prize for English First Language, the Allied Book Prize for History, and then the Rita Allison Trophy for English First Language. Well done.
Madeleine Creer ontvang die volgende: Merite certificaat, Trudy van Wyk Trofee vir praktische musiek, Irene Malherbe Trofee vir mees verdienstelike senior musiekleerling, Santam Bank Trofee vir akademie en sport en R100 donasie vir studiedoeleindes. Graag gedaan. Noelani Lagrange ontvang die volgende: Merite certificaat, jong dames dynamiek boekprys vir dogter wat die meeste op kultuurgebied presteer het, die Volkskas boekprys vir biologie, hoogste boekprys vir dienste gelewer as onderhoofdogter kultuur en R100 donasie vir studiedoeleindes. Baie wel gedaan. Marie ontvang die volgende: eerste pleksertifikaat, Tina 2. Merite certificaat, hoogste boekprys vir dienste gelewer as onderhoofseun kultuur en akademiese direkteure. Baie wel gedaan. Johannes de Villiers ontvang die volgende: Merite certificaat, die Sambo boekprys vir English Second Language, Engelse Sekunde Dux vir English Second Language en akademiese direkteure. Baie wel gedaan. This is the following: a merit certificate, the AECI Book Prize for German, Tertia Lingua Dux for German, as well as academic honours. Well done. Yvette Ludwig ontvang die volgende: first position certificate, Jenny 2. Merit certificate, the Nedbank Book Prize for Business Economics, the 50 rands from Aiken and Pete for Business Economics, and Aiken and Pete Trophy for Business Economics. Well done. Werner Gerendel ontvang die volgende: Merite certificaat, 50 rand vir Mats vir mensverhoudinge, hoogste boekprys vir dienste gelewer as hoofseun van Kosset, Dion van der Merwe Trofee aan die loyaalste, hardwerkendste en mees pliggetroue prefect, die Liebenberg Trofee vir die matrikulant wat NHS beeld te alle tye bevorder het, en die Nou Trofee vir akademie, kultuur en sport. Well done. Annemarie Slabbert ontvang die volgende: eerste pleksertifikaat, Tina 1. Merite certificaat, akademiese direkteure, nachtboek bewys vir Afrikaans eerste taal, die Allied boekprys vir musiek, Trudy van Wyk Trofee vir praktische musiek, die Sagmoed Trofee vir mees belovende musiekleerling 8 tot 10 en 'n boekprys tweede standaard 10 teen Albei Media. Baie welkom. Sean Collier receives the following: first position certificate, Jenny 1. Merit certificate, academic honor, the Isco Book Prize for Physical Science, the AEC Book Prize for Mathematics, 50 rand, 50 rand accounting from Aiken and Pete, 25 rand for National Bank for accounting, Erasmus Book Prize for the most dedicated matric pupil, academic, McAdam Trophy for mathematics, Aiken and Pete Trophy for accounting, and the book prize, first to standard 10 team, Albei Media. Well done, sir. En dan, dames en heren, in postuum wil ons baie graag die volgende uithandig. Aan Krause Boertes pa, Benny, wil hy asseblief die volgende in ontvangs neem: 'n Merite sertifikaat, akademiese erekleure en die goue gerf, dis 'n opstel van Krause en bundel
saamgestel deur onderwysdepartement. Asseblief, dankie. Ons het twee baie mooi dekades kon belewe saam met 3 besondere mense. En hulle kon 1/3, 'n volle derde van daardie 2 dekades verbonde wees aan hierdie baie mooi hoërskool. Ons sal nie Kaapse Hoërskool nie vergeet nie. Ek het dit mooi personeel in John. En die pragtige mense van die Kaapse, my en my vrou, het net mooie jare om saam met ons te doen. Die kinders wil ek net sê, dan wil ek ook allemaal met vraag, en dus ek ook so jong, 3 boeties en my sussie met 1, en nie meer daar. Ek wil dit sê, die dood maak die lewe 'n realiteit. Want ons leef nie net vir hier nie. En as nie vir die dood is nie, ook van ons Here Jesus Christus, dan was daar vir ons geen ewigheid. Ek dank u, Here, vir ons. Baie dankie, meneer Botha. En dan ek wil net graag aankondig dat ons Dux vir 1990 was Adele Heyer, and I believe Annelle Clark, you have a gift for. The senior choir will now sing Make of Our Hands, and it's by Leonard Bernstein and Comes Again from West Side Story. And those were the days, and this was arranged by Mrs. Van Amstel. And thereafter, the headmaster has a small announcement which you'd like to make. Thank you.
Wat is die reg? Ik wil gelukwensen meneer de ceremoniemeester, mevrouw Kroller, personeel, leerlingen, ouders, meneer Beester, Reverend Kohler, in a super evening until this point. I hope after this point it will also still be so. Die mediacentrum prefect is wat in die begin van volgende jaar afkondig. Begin 1992, Kosses prefect, hy vra dat die volgende leerlinge asseblief staan, ek lees hulle name alfabeties uit, en daarnaast ek die name van die hoofseun en hoofmeisie uitlees, nadat ons gestaan het. Dr. Ilse Heijer, Ilse Yvonne, Erling, Jana Putter, van die drie is Yvonne Erling, die hoofmeisie en training. Conradi, Hilgard Liddell, ik kan zeggen mijn naam voor je. Alan Lucini, Aram Potgieter, waarvan die hoofseun Pieter Conradi. Pieter Conradi. Ik ga nou vra dat die huidige hoofseun en hoofmeisie Douglas Prins en Nel Clark na die verhoog kom asseblief. Vanaf mense. Ek wil u twee vanaand baie van harte gelukwens as ware ambassadeurs van Hoërskool Newcastle. U was gekies vanweë die mooi gawes wat u van die Here ontvang het. U het deur u voorbeeld die ander leerlinge gelei. Aanvaarding van beskaafde norme. U was lojaal teenoor die skool, die personeel en die gemeenskap. U was voorbeeldig in al uw optrede en u was pligsgetrou. U sal onthou wat meneer Bester gesê gehad het. U het gestaan waar die yswinde waai en waar die weerligstrale die velste seker kan slaan. U het die werk met eer gedoen. Kom ons wens die twee geluk. Marie, en oormaak van seun meisies en meisies.
Louise Hurley, Paula Nagel en Nolani Lagata. The two head prefects could not have performed as well as they did if you six had not held their hands as high as you did. What was said of Douglas and Annelle can also be said of all six of you. You were diligent, your behavior exemplary, you were loyal to the school in every respect. We thank you six. In alphabetical order, I'm going to ask the existing prefects to please also come and take their places on the stage. Firstly, Paul Chang, Sean Collier, Douglas Davidson, Adrian Fourie, Wessel Fourie, Werner Gernholz, Mark Gillett, Spencer Henderson, Brendan Kitt, Marnus Kreur, Mark Lotter, Glenn Lucini, Elfie Streudel, Martin Veldhuizen. Van die dametjies, Talita Boyce, Colleen Cochran, Ellen Connolly, Elna Jansen van Rensburg, Genevieve Jansen van Rensburg, Jammer van Vuren, Bernice Jansen van Vuren, Madeleine Kreur, Santa McClintock, Martin Nel, Joanne Schwickart, Annemarie Slavert, Annelie Swart, Claire Tomlin en Judith Versaag. As for the prefects whose names I've now also read out, the school was enriched by the way in which you executed your duties this year. The example you set to the prefects of 1992 was a good one and worthy to be followed. Ons bedank u ook al. Joy, Tanya Gillett, Annelle Griesel, Jackie Hughes, Von Hurley, Leonie Hubert, Charlene Kapp, Yolanda Koleski, Juna Lombard, Michelle Price, Estelle Snyman, Colette van Rooyen, Cora Voort, Angie Welsh, and Mariska Webb. Young gentlemen to come forward, please. The following alphabetical: James Chang, Peter Conradi, en dit sit net al buite vandaan, hier as ek kyk op die saal. Chris Jager, Justice Dirks, Leon Engelbrecht, Sean Voorsen, Ewald Hatton, Tyrone Hibbert, Corneille Jansen van Rensburg, Franco Kriek, Harry Kreur, Schalk Lombard, Ellen Lucini, Devlin Palm, Dustin Ray, François Skutte, Christus Swart, Oliver van Kerken. Terwyl hulle voor die saal namens meneer begin met net 'n paar woorde. Dit is aan die ouers, die personeel en die res van die leerlinge en van die prefekkorps, huidiglik en van volgende jaar. Aanvaar dat almal nie eerste in die kraal kan inloop. Daar sal altyd na iemand se mening 'n leier moet wees. Nie noodwendig altyd dieselfde leier of leiers nie. Maar as die leier of leiers gekies is, op heel demokratiese wyse, ook nog met opvoedkundige insig daarbey, dan moet die keuses en die leierskort
ondersteun word en nie gekritiseer word. To criticize in hindsight is easy, but will not improve the situation at all. Accepting the chosen leaders can be used as a norm to gauge the adulthood or the adultness of any one person. For example, with any number of small children, one has as many leaders. But as one increases in adulthood, the necessity to have only a few elected leaders leading becomes more apparent. Ek vra u dus om hierdie leerlinge op 'n volwasse wyse te aanvaar en die ondersteuning vir hierdie leerlinge te gee. Nie een van hulle het gevra om gekies te word. Die leerlinge, prefekte en personeel het hulle gekies. Hulle het nou veral die hulp nodig. Begin my dan om ook aan te kondig die onderhoofseun sport, Skalk Lombard, onderhoofseun sport, meisies, Tanya Gillis. Dames en heren, dit is nie net altyd in die geval is dit nou dat het twee baie of twee sportmanne is, sportvrou ook, maar dat dit nie noodwendig so sal wees, want die mense moet die funksies verrig, hulle hoef dit nie self te wees. Vir kultuur, onderhoofseun, Leon Engelbrecht, onderhoofmeisie Amel Griesel. Akademie, onderhoofmeisie, Akademie, Charlene Kap en Pieter van Raad. As hoofseun het die skool in 1992 gekies, hoofmeisie, Colette van Rooyen, voor hulle onderskeie en hoofseuns, hoofdogters voor hulle onderskeie voorgangers. Die het net 'n sekond of twee om die wapens van gesag aan te steek. Stel asseblief. Die kippen is dan niet zo opgelost. Het is ongeveer tijd geworden. Ik ga net vragen dat Amel en Douglas schuld van gezag veranderd aan Colette en Ewald. Nou, ik kan achterin. Behalve die huidige hoofdprefectus en die nieuwe van 1992. Amel, Colette, Douglas en Ewald. Kan je dat voor me komen te doen?
Nel en Douglas sal graag iets wil sê en Dewald en Colette sal ons aan. Meneer, mevrou Bester, meneer en mevrou Boele, eregaste, vanaand 354 dae terug. En dieselfde eer ons prefekte van 1991 teweeggeval as wat vir hierdie nuwe prefekte van 1992 teweeggeval het. En na se nuwe gesagdraers, dit is 'n groot eer, maar nog meer 'n besondere voorreg om as prefek gekies te word. Bly die persone wat julle nou is, en moenie verander as gevolg van julle ampte nie. Julle is gekies, nie omdat julle beter as ander mense is nie, ook nie vir wat julle nog gaan word of gaan wees nie, maar vir wat julle nou is. Prefekte ondersteun Colette en Dewald ten volle, want aanneemlik dan kan die twee julle my beste van hul vermoëns lei. Colette en Dewald, op julle rus daar groot verantwoordelikheid op die komende jaar. Maar ek is seker dat julle prefekte julle sal ondersteun soos die onprefekte my Douglas ondersteun en julle taak so dien sal vergemaklik en verlig. I trust that you will function as a group, for even a sheet of paper is like supporting two or more people lifted. Aan die prefekte van 1991, baie dankie vir julle getroue ondersteuning. Dit is my jaar as hoofddochter van 1991, soveel vergemaklik. They say success walks on busy feet, and that the worst bankrupt in the world is a man who lost his enthusiasm. Well, Terry, I can assure you that the prefects of 91 neither lost their enthusiasm nor stood still for one moment. Deur die prefekte van 1991 enthousiasme en harde werk, het ons daarin geslaag om die hoogste prefektefonds wat geskiedenis van die Paulse Hoërskool nog gesien het in te samel. Julle verdien 'n harde handklap. Then Douglas, thank you for your patience and always being there when I needed you. I couldn't have asked for a better, more gentlemanly partner. Aan meneer van Kolle, baie dankie vir die vertroue wat u in my gestel het as hoofddochter van 1991. Namens die prefekte sê ek baie dankie vir u en die personeel se dat u altyd ons al was en vertroue wat u in ons gestel het. Ek hoop en eintlik verseker sommer dat ons as prefekte nooit in die oë geval het nie. Aan my ouers, vir julle liefderyke opvoeding en leiding, baie dankie. Daarby ook vir julle begrip, want baie dae moes baie deur geslaan word. Nie net 1 of 2 of 3, maar baie meer. En hulle het verstaan. Dit wat julle my geleer het, sal ek altyd die res van my lewe aan vashou. Dit was, en dit is, en het sal vir altyd 'n rots wees waarin ek kan vasklou as die boetjies kom op. Maar bo alles wil ek my God en my Skepper dank vir die krag en leiding wat hy my hierdie jaar gegee om my jaar as hoofddochter van 1991 kan uitvoer. Mr. Bester and Mrs. Bester, Mr. Van Kolle, other honored guests here, the staff of NHS, and you ladies and gentlemen. I've been instructed earlier today that my speech should only be a minute, but I mean a goodbye message cannot be cut short, so I will try and keep it brief, but I'm sure that you will enjoy it. The year 1991, for me especially, has been a great success. I want to thank my fellow prefect body for the support they gave me and are now, for the enthusiastic attitude that they always revealed throughout the year, because as I mentioned, the prefect fund benefited greatly out of their doing, and I think out of your positive way of doing things, that year was one of the best years that one can remember. Many of us will remember it for a long time.
Wat dan aan die nuwe prefekte? Julle is nou die leiers van hierdie skool. Dit is 'n prachtskool, julle moet goed daarna kyk. Want in die jare wat kom, moet daar nog ander geslagte ook bykom. Die hierbare vriendin het nou onlangs my gesê, nadat ek my bestuurderslisensie het, kan ek nou dragtig leer om nou regtig leer hoe om te bestuur. Maar dan aan die prefekte wil ek nou sê, en veral aan Eva wil ek ook sê dat julle nou dat julle prefekte is, nou dat julle hoorsien hoe dokter is, nou kan julle regtig leer hoe om te lei, hoe om 'n leier te wees. En julle kan voel hoe dit voel om so uit te staan, dan nie besluite te neem. Dan ook wil ek aan my eie getrouwe prefekte sê, julle moet net een ding onthou. Hier is nou wel amptelik die laaste keer wat ons prefekte opkom. Maar dan moet julle ook nie die standaarde wat ons nagevolg het nie, hierdie jaar. Julle ook nie gaan meer leer nie. Julle moet dit nog steeds nastreef. Want die lewe sal klaar so vol komplikasie, dat as ons daai standaarde nie gaan nastreef nie, dan sal ons 'n mislukking van ons lewens maak. Ek wil dit net iets oorlees. Ons moet altyd bedagsaam, hulpvaardig, mensgesind, vriendelik en pliggetrou wees. Want dan is die lewe baie makliker. Die enigste probleem wat daar sonder veroorsaak is, sal dan uitgeskakel word. Then I also want to make this opportunity to thank the staff of NHS. The foundation that you have created for the matrics of this year, 1991, was great. Your way of jamming our brains with seemingly useless information made it more possible. And I'm sure that we will, in the future to come, we will really realize how much that information is worth to us. It is very valuable. We realize now already because we already feel the future is creeping up on us. We have to leave our school surroundings behind and face a new world as adults. But I'm sure that the preparation that NHS has given us has really prepared us for what we have to face. Then also, with the prefect fund, I would just like to announce that the prefect has decided, as well as along with the matrics as a present for the school, we have put our almost 4,000 rand a year raise together with last year's particular fund that they raised, and we are going to get something that will create or that will make of our main entrance at NHS, make it an even more impressive entrance. I'm sure that you will all be able to agree with me that it is a very fitting present once for the entrance. When I said at the beginning of this year, of my head workshop, this was the end of last year, I said that NHS is the best school in Northern Natal, but I've revised my statement then. I say now that NHS is among the top schools in Natal, and I want to once again thank NHS for laying a strong foundation that will help me in my future as well as fellow people. So too, I want to thank my mother for the preparation that she has given me, for the support that she's given me through this year. Many times I could speak to her about problems that I would have, and then she would supply an answer. And I would thank very much to them. Also to Mr. Fonkola and the staff, I've already thanked you, but I think that for such a great school, I think that you all deserve a big round of applause. Very special teachers. I would like to thank Mrs. Liebenberg, Mr. Pfister, and Mrs. Pfister. These two people were responsible for our prefects. They were the vooronderwysers, as ek dit so kan noem. Hulle het ons gelei deur die jaar. As ons probleme gehad het, het hulle ons gehelp. En deur hulle entoesiastiese optrede het ons 'n groot sukses van hierdie jaar gemaak. Net baie dankie vir hulle. Goeienaand dames en heren. Meneer Peter, meneer Vrouw, meneer Van Kolle, personeel, ouders,
en my medeskoolmaat. Terwyl my hart baie vinnig klop, kan ek daarom asemhaal en net kan ek daarom sê, dit is voordat ek vanaand het om die verantwoordelikheid as hoofmeisie van die Kaapse Hoërskool oor te neem, wil ek vir julle sê dat my doel is om alles wat bereik is, weer te bereik. En die van daarop wat gestel is, daar te hou. Maar dit net die krag wat die Here my gee. En saam met die mense van my gekies het, ek vra julle om saam my te werk. Dit is almal wat doel dit sal bereik. I pray to God that He will bless us on the way that we will go. En ek weet, as ons in sy hand is en hy ons vang, is daar niemand wat ons kan wegvat nie. Baie dankie meneer Van Coller. Ek vertrou wat u en u personeel aan my gestel het. Dit is 'n groot verantwoordelikheid. Ek het al gehoor, weet van al die swaar dae, weet van al die swaar dae. Maar nooit het ek gedink dat u dit met my sou toelaat nie. Baie dankie. Baie sterkte aan elkeen van ons en ek hoop die skool sal met 'n wonderlike gees die nuwe jaar aanpak. Solank ons weet wie aan ons kant is, kan ons nie verloor nie. Dit weet ek. Baie dankie aan die ou prefekte. Julle het ons 'n goeie voorbeeld gestel. Aan Helen Douglas, baie dankie. Ook sommer julle onderwys prefekte. En selfs die prefekte. Baie dankie. Baie dankie. Geachte meneer Van Coller, meneer Wester en lede van die personeel en alle eregaste. Ook my medeleerlinge en ouers. Om as hoofseun van Hoërskool Kaapstad verkies te word, is 'n besondere eer. In die aard van die saak is dit 'n groot eer om as 'n hoofseun van 'n hoërskool aangekondig te word. Maar om hoofseun te wees van 'n skool met soveel diepte, soveel styl, soveel karakter, maak dit soveel groter eer. Dankie meneer Van Coller en personeel vir die voorreg wat u aan my stel om hierdie taak dan oor te neem. In my jaar as hoofseun sal ek alles in my vermoë doen om die naam, eer en wese van hierdie skool na die beste van my vermoë uit te werk. Baie dankie. Begin my nie te laaste woord voordat meneer Sweeman weer oorneem. Dan kan nie staan asseblief. Dis nou Mumuzaan. Jy kan nou maar weer sit. 1936 kalf van hierdie skool. 37. Begin 35 die begin en eindig in 38. Van net 'n paar jaar. Ek dink hy is die oud skool hier wat ons vanaand is. Daar iemand wat vroeër as hy by die skool was, wat vanaand hier so is. In elk geval baie, het is goed om jou weer te sien. Ons gaan weer nou op die skool te kom te spreek word. Dankie. En hier sou opgemerk het, dames en heren, daar was en 'n donasie van R100, en 'n donasie van so en 'n donasie van so. 'n bedrag van R1000 geskenk deur 'n ouer vir gebruik deur die skool vir verdienstelike kandidaate. En dankbaarheid vir wat die skool die ouer se kinders beteken. Ons sê vandag die ouers laat baie. It remains merely to say thank you to our guests, Mr. and Mrs. Bester, Reverend Mr. Curler, Raadslid Clark, Mevrouw Clark, Mevrouw Van Rooyen, ladies and gentlemen, for your presence here in particular. Thank you very much for coming here this evening. It makes the evening that much more successful. We'd also ons wil baie graag ook ons donateurs bedank
En dan, dames en heren, daar's 'n besondere persoon wie wil uitlig, dames en heren, om so aan so 'n funksie te reël. Takes an enormous amount of work, and we have a little bundle of energy that rushes around the school. She is much loved by the whole pupils and the staff. I can say so. I think, can't I? Yes. Anna Grobler, ons wil jou in besonder baie dankie sê vir al jou harde werk. Hoor. Bundle of joy en nie 'n bundle of hatred nie. Ek wil net graag van die geleentheid gebruik maak om nou die afgelope bykans 8 jaar het meneer Koeman en ek saam hier op die verhoog is. En ek kan vir u verseker, as dit nie hy was wat hier staan nie, dan sou die aansien suksesvol verloop nie. Hy het my natuurlik vanoggend apparaat aanval besoek, toe hy vanoggend hier kom het hy nie 'n stem gehad. Maar die stem het baie gou teruggekom. Ek wil net graag hê, jy moet net vir hom dankie sê, want hy doen al jare lank baie harde werk. Can we then stand please for the singing of this school song? Immediately after you sung the song, would you please allow the people on stage to leave the hall and refreshments will be served in the teaching. Thank you.